este loco, ¿para dónde va? ¿Qué es lo que mi loco? ¿O papá le Coño. creole base? ¿Qué tú me estás diciendo, mi loco? Yo no entiendo nada, coño. Damn. En tout cas, son information m'dap ba ou. M'pense sa isyon ça m'dap djou frère, moi immigration puis devant là, moi m'la gen papa. Sorti là, kodo est là? Devant là. Là donc kaka monsieur, nèg yo pa gen papier ou de belle femme. On a les chéri. Oh. Là donc kaka monsieur, et pas me prendre avec. Gen immigration devant.